Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Belai ke hambai पहिला joto hasteni tiprasa rokno tei hasteni lukurokno tini sarai jorani joto ani hamjakma tei chobani chibaiya faru teibo chini oro joto social media faisok fainai rokno tei dofani channel rokno hambai tini sung press meet khainani thangai ma tongkha bwskangni 1 tarik sini Tipra Motha Killa Block Committee tei YTF tei TWF by khlai joto thansa khlai Killa RD Block go Deputation ronani thangai tongo o press meet o phai manjak phaikha sini district ni YTF ni vice president tei sini block ni Tipra Motha block ni secretary tei sini treasurer knoi tei sini oro Killa Tipra Motha ni members tei oro joto bubagrani warriors sengkrak rokno tini oro phaisok phaijak omano sung bwskangni 1 tarik Saturday o sung sini Killa Tipra Motha tei bubagrani thansani mare bai sung Killa Block o Deputation ronani thangai tongo sini deputation thik 10 ta ni ono sini o party office o gathering nai boni yagulo sung 1 ta ni bisingono sung Killa RD Block o hawi thangnai o Killa RD Block o sung deputation ronai o deputation ronani o sini borok phaimanjak phainai prai 2 থেকে 2500 phai sok phainai haini bagai tabok jotono khatung khajang laijak sini bwskangni 1 tarigo jotono sini o thansani marino phunugui rolainai chini choba kotorno sung phunugui rolainai haini bagai chini joto o 30 Bagma constituency ningui sini joto bubagrani warriors rok bubagrani sengkrak rok tabok reading laijak just sini 1 tarik ni simi sung naising tonglayo 1 tarik sok phaikangkhene sini o chobano joto hasteni Tipra sarok hasteni lukurok no gaimanai sini deputation emon je deputation nai sung kebono kiriya sung kebono lachia sini man thaino sanani bangai sung deputation kotor khainani thangai tong kaisa sungmo none je deputation khaithani bo demand no tv ni rok order deputation khaijak nai bo bishoyno tv belai ke hambai sungmani bagai nini sungmung belai ke nangmani sini deputation no sini demand tongnai number 1 sini bwskango BC election jekphano ma khainai BC election khayang kangke sungtei bsoba kotor thangnai number 2 sini kok brokno roman script bai ma khainai o demand tongnai number 3 o 2022-23 ningui prime minister Awas Yojana PMAY tongnai boni yagulo tongnai sini Awas Plus Yojana tongnai boni yagulo chini BC election je elected khlai monitoring tongnai rok chief executive officer approval khai rahmani borok bai samung jekphano ma khainai omotai khlai sini demand tongnai gobang mano tei sini demand tongo MGN rega tei sini block o je corruption cholai tongmani je gutala cholai tongmani sini o demand tongnai tei sini monitoring je chief executive officer CEO je bo selected khai rahmani sini protector BCO monitoring committee songjak tongo borok bai jekbano samung khayangkhene tei busung bwskangni o choba kotor khainai o chobani yagulo chung tongmungno block deputation roi mane yangkhangkhe sung joto jaga chini Killa RD Block amchayo 16 ta village committee tongmani 16 ta village committee sung tala roi ronai takhorok haini bagai sung tabok joto reading laijak sudu sung oro jotono bubagrani warriors rok bubagrani sengkrak rok sung 1 tarik ni simi naising tongo 1 tarik phaikangke chini oro 2000 ya 2500 ya 3000 gathering ungoi sung block deputation ronani thangai tongo haini bagai ke butawanandi sung amano kok kusare sini social media te press meet ni bisingti phaidi sini Tipra sarok tababu thansano hamjagyakho tababu thansano sajagyakho bubagrano hamjagyakho hungkangkhe
फायदि जों पाइथागो बुबा ग्रानो जरार लायानो पाइथागो बुबा ग्रानो जों कप्लाय खायलायानो पाइथागो सों मंते कैसा नॉन इज डेपुटेशन खाइथनि बा कुनो नगराय रगला फाटा फाइनाय माहे रग रेडी फाइजा देता बेलायके हामबाय चिनी ब्लॉक डेपुटेशन न चिनी अर नगराय कटरङै फाइमानजाक फाइनाय एडिसि हाफांनि सामुंसारि फां अक्रा ऑनरेबल सीएम बरम गनां सार पूर्ण चंद्र जमातिया फाइ शक फाइनाय तै बनि लगेव फाइ शक फाइनाय चिनी एम एमडीसी रगबो फाइ शक फाइनाय सेंट्रल नि बो फाइ शक फाइनाय तै चिनी डिस्ट्रिक्ट निङै जतन फाइ शक फाइनाय हानि बागै जों जतन ताबक बुबा ग्रानिङै जों जरार लायनाय हनै पाइथागो जों अखालायजाक तंमंनो जों थानसां यांखांखे चिनी जे तिप्रासानि हामख्राय चिनी तिप्रासानि मानथाय चिनी यक सामुं सक फाया खानाय हानि बागैनो जों अमो जों बसकांगो 1 तारिख डेपुटेशन र थानिवो चिनी थानसानो फुनो गइरनाय चिनी थानसानो जों जतननो हास्तेनि तिप्रासारकनो चिनी किल्ला ब्लॉक अंडर ताबकबो बुबाग्रानि सेंक्राग रक टंका हनै जों प्रमाण रवै फुनो गइरनाय हनैनो जों तिनिनि प्रेस मीट खाइमानि किसिसा जों जरा मानाखा हानि बागै जतननो हामबाय तै जतननो खुलुमबाय।